Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingar di tinagan alito. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sa ka jeepney driver dito'y lugar mi. Kat addaanak met iti pakasaritaan. Akayat ko nga ibinglay kadag iti padak anayat ngagdingdingeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lito. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Insaan, agawitan. Nag-text ni auntie. Agawita ka noon. Nagawid na sa sumet. Kaya't ko pa iti aginom. Gusto dahitan. Agmaneho ka pa'y kanugayam intun bigat. Imbagak mat kan ka, tsak kaya't tiag drive. Na hospital kanugayam ni Uncle Oscar. Isu asikapay lang ka no ti mangimaneho iti jeep na. Isu nga agawitan. Nagtugaw ka kiti, tayo tuloy tapay iti aginom. Kababain ka ni auntie. Binilin na nga iawid ka. Itulod na kaman kiti, ti ayan ni Angie. Anya? Lipatan mon. Linuko na kalangarudan. Insukat na kalangarudan iti sabali. San met garo dagas kari na timang lipat? Mamati ka kanya. Makabiro kanto iti kasukat na. Awanan. Isulang ti umuna kan mao dia babae nga nakayatan insan. Agmay salang ni Angie dito'y pusok. Agyaman ak David, ta inyawid mo dito'y balay, day ta kasinsin mo, barok. Kagap-gapok nga may ni ospital. Apay ante. Ano na tinapasama ka ni Uncle Oscar? Naatake. Nagpudot mo nga minti panahon. Angie, I love you, Angie. Ayan mo nga, Angie. Talaga saan amalipatan ti insan ko ti first love na. Agasam mo nga min, tapito atawon a relasyon na. Ay, kunak nga ron, wisudan ti agkagasa. Nakabirok iti sabali ni Angie ijay Manila. Inlimlimad na an abayag kinilito, nga da sabali a karelasyon na. Ay, kaasimat ti kasinsin ko. Ay, wan nga rod barok. Day talagin inuman tar aramitan na. Nagikat pa yun nga ag-drive. Madandanaga na nga road. Sapay kuma, tama kakita iti sabali a babae nga yatan na. Sapay nagtaraki a baraw. Lito, bumangon ka ditan. Lito, Sakit ti ulo ka. bumangon ka, tamapan ka ag-drive. Kaya atin ti ag-drive nanang. Napay nga ipilit yo. Kat, anya nga rod ti kayat mo nga aramitan. Mapan ka manan aginom. Ay naanak ko, bayamon ni Angie. Nagado di ta babae. Ada pa panakinton madam-dama, nanang. Patgam ka din ni Uncle mo, Oscar. Uray manulaang nga aldaw nga ipasadam jay jeep na. Tado ti pasaheros ita ti enrollment. Kumusta nga minan na yan ni Uncle Oscar? Awan na sa bali na maayaban na, yamang imaniho iti jeep na. Agbirbirok nga rod. Ka nagrigat mo ti agbirok iti mapagtalkan. Iso asikapay laeng kano. Insan, may kamano apilam day tuyin ah. Ando talaga ti pasaheros ita, insan. Oh, anyangay, mayatan. Di ka man nagsawi ti kasta. Pampanunutam tumot nga minakanayon ni Angie. Ungayam. Nakitak jay post na. Agkasargaya man. Agkasargaya man. Bayamon. Anya ka lagi din ay insan. Sika ti kagwapuan na driver. Makabiro ka pa iti mas nasaysaya ta babae. Insan. Adamat bag dito'y sirok ti tugaw na ito'y jeep. Ha? Jack nadlaw day ta. Natinag siguro itay. Ngayon, aking kukuha nga iti day ta. Nabati siguro ti estudyante. Lukatam takita ang tilinaon na. Sige na. Ang mga nuad da di dito'y. Ket matunton mo no asino ti akin kuka. Sige, insan.
Kitam no asino ti aking kuko. Tatuntunan ta. Awan gayam. Sakbay nga gawid ak. Bisita ak pa ni Uncle Oscar iti ospital. Kumusta kayo na Uncle Oscar? Medyo mayatain. Sa anak pa kanwa mabalin na rumwar dito ospital. Anusan nyo pa dito ya Uncle? Una, tada ka mo tamang ipasada iti jeep ko. Awan na. Aging gaasaan kayo pa makabirok iti mga ipasada. Kunanin anang mau, asikalangan ti mga ipasada. Tanagikat ka iti sigod at trabaho. Imbaga na day ta? Awan kanumat ngamin ti trabaho ita. Pudnumat kit di Uncle. Apay, anyaya tinapasamak kada kayo iti girlfriend mo. Nag-break kami ng Uncle. Kat dandanin ti panagkasar na. Mabalin ka ding araw, asikapay lang ti mangipasada iti jeep. Diyak kayat nga may nga italak iti sa balay. Narihigatan. Kun akon kat, si kaday ta simbangpan. Nangag ko ti unit ti jeep nga imparadam di ta igit ti balay. Impayawid gayam ni uncle mo day ta jeep na. Nakayumit gayam ti nang irekomenda asak ti mangipasada iti jeep na. Saan mo't Jak kumakaya ti agpasadan, nanang. Ay naanak ko, nasaysaya at daytan ngamjay agin inom ka nga inaldaw. Jak nga roden kaya ti agmaniho iti jeep. Amuyon no anya ti rason. Dayta ti rason, anak i-break kanyak ni Angie. Gapo ta driver aklaan. Na, ay, anya nga iday taawit mo abag. Nabati ti pasayeros ko. Akin kuko nga Teacher ka no? Ipan ko iti ayan na inton bigat. Ay uwan gayam, kumusta nga iti pasadam? Mayat ka di mo ilaang, adu ka di ti pasaheros. Anya ti masapol mo? Good morning, ma'am. Umay ko kumaisubli da ito abag. Nabati ni Ma'am Diana iti jeep ko. Ay, pero miya madandanagan ni Ma'am Diana. Napapatag ngamin dagiti linaon da itaabag. Mabit lang ha, ayabak ni Ma'am Diana. Ma'am Diana! Ma'am! Oh, apay, Ma'am Virgie. Adan di mapupukaw abag mo. Ha? Adan? Ingka kasarita di lalaki. Aywan, igam na di bag ko. Ay na, thank you, tayo may nainsubli. Ay na, agyamanak tayo may mo insubli. At daamin dito'y dagiti gamit ko. Class records, kas kada lesson plans ko. Thank you, ha? Awanan yaman na, Ma'am Diana. Pasensya kayo na. Kinalkalmi. Takinita mi no at daay di ito unag. Okay lang, date na. Talaga akas na. Ay, anya tinagan mo? Lito, ma'am. Wan, malagip kon. Si kati driver J-Jeep ang nagluganak. Agap apuraak ngamin idi, talonis day dyan. When, ma'am? Thank you at talaga, Sapay ko mataado pa'y tikaskan ka. Sige. Mapana kon, ma'am. Di ka madanagan. Ibagak kadagiti ko teachers ko, ta J-Jeep mo ti pagluganan da. Ado kami nga agkum-commute. Agyamanak, ma'am. Ay, J-Jeep mo jay silver anya. Ada pa'y music na no ka. Sige, alito. Agyaman akmanan. Oh, anya insan. Napintas kadimot la ang gem maestra nga akin ko ko itibag. Diyak mo no napintas. Si kakit dimot. Nila ngamin Angie tinapintas para kan ka. Balasang pa'y ka din ni ma'am. Anya tinagan na. Diana. Single ka di pa'y. Apay ko madamagak deta. Diyak mat kurso nada. Oh, agin inom kayo manang. Ay, saan, auntie? Anya ngay data nakasango ka na kayo. Diyos laan da ito, auntie. Auntie. Adan baro a love life to'y kasinsin ko. Ha? Anya baro alab life ang ibagbagam. Agtal na ka man dita. Ay, nasaya at mat. Ano makabiro kay ti sabali a babae, anak ko.
Asino nga'y dayta? Jay teacher nga akin ko iti bag, anabata iti jeep na. Nasaya at met nga raw. Tapno malipata mo ni Angie. Apay, Ma'am Diana. Anya ang jeep, di ko na mapagluganan tayo. Jay jeep ni Lito. Jay nangisubli iti bag ko. Ay ha? Day taman ni O, nakaparada din na. Iso ti pagluganan tayo. O sige, hintay mo rin aglugan. Hay Lito. Anya nga'y timakunam. Ado kami at teachers nga aglugan dito'y jeep mo. Good afternoon kada kayo, mga madam. Good afternoon. Karunahan kan ka, Ma'am Diana. Adda ka di porsyento, ha? Joke ko lang, day ha? O sige, aglugan tayon. Uy, sika nati aglugan dita sango, Ma'am Diana. Ha? Si Kalatan, tamas bagay kayo. Ngamin, napimpintas kang iti siya. Sa dino ti dubsaagan nyo, ma'am. Bitaw waiting siya. Asidig akon. Ado ti itulod mo itangal daw Sana bali, ma'am. Ni Ma'am Diana ti kaadaywan ti pagawidan na. Kasta ka di. Ang angawag na rod, ako na ang makiasawa iti driver. Tapno anda ka na yun mangitulod kan kwa na. Single ka di pa ni Ma'am Diana. Iti day ja akin napintas na. Iso lang ti single kada kami at teachers. Ang working, ang panakan, asidad kan kita pagbabaam. Wan nga agpaiso, amangan no mailabasa. Ay, sakmanin ti kaudyan ang maitulod. Okay lang day ta, ma'am. Basta sakti driver mo, tatalgid ka. Oh, pudno? Una, kinapod mo na. Awan pa'y linoko katao. Sakti linoko da. Ay, asino tinanglukukan ka? Jay ex ko, ma'am. Insukat na kiti sa bali. Kaya't mo asawan, broken-hearted kay ta? Kasar na itong bigat. Uy, nagsakit mo din. Sika, Ma'am Diana. Napadasam ka din tinagaya. Nung nabayagan, lady. Nalipatak pa'y kitdintirik na ti agayat. Impamaysa kon ti panawon ko kan atensyon ko kadagiti estudyante. Kastagaya. Ma'am. Agap-apura kayo kading agawit. Saan mo? Mamiss ko lang dagiti masetas ko. Siyak nga minti para si Bo. Imbagla pangikat iti stress. Awisan ka man nga rod, ma'am. Untag mirinda. No kaya, Joan? Naragsak ka namin nakasarsarita. Una, ngamne, itulod na tumula ang ikibalay mi, ha? Well, itulod ka. Tapnoan mo, tipang pasyarak ka. No umayak agaram. Nagkapuak ija ospital. Ket damdamagan ni angkel mo, no kayat mo asika ti mangipasada iti jeep na. Wen, kunayolatan. Ne, damagag pa'y kan ka, taidi ka kunam adimon kayat tagmaneho. Nagbabawi ako, nanang. Kayat ko itan. Tay madundag iti pasaheros ko. Kasta mo't ti kunak. Ay, kumusta nga ija ibagbaga ni insan mo David at teacher? Ar-armom ka din. Mangisagana kayo man kit di iti masetas siya. Amabalin ko nga irigalo kay ni Diana. Sagutam iti masetas. Iso ka no ti hilig na. Ipasyar ko to dito'y balay. Tapno mamam mo yaw. Nobyam ka din, anak ko. Insan! Insan lito! Oh, apa insan? Kunakun kat asimbang tutkan. Kanya dito limlamang mo di talikudam. Araksaman mo daytan. Ita lang, matanti. Arak ngagpaiso. Sapay dua bote. Pangpaimas iti panangan. Pasak pa lang, insan. Anyo apas? Si kakit dimat. Saanan nga aginom ni insan mo, taddan girlfriend na. Puno ka din, san? Asino? Ibagan mo Jay maestra. Inanang mo. Una anak manin. Girlfriend mo ni Ma'am Diana. Ay na, nagswerte kan insan. Teacher ti girlfriend mo, kunaman.
Naragsakak para kan kainsan. Uray siya ka, maragsakan para iti anak ko. Kaputan nalipatan ng tirik na nakin ni Angie. Ita, agayan ayat kamin kini Diana, Mr. Lonely. Maragsakanak, tanaawat nak, nga uray may saklaing a driver. To'y pagayam mo, Lito. Lito pagayam ko, ti ayat awan pilpilien na ako nada. Ay ayaten na ka ni Diana, gaputa sika ket sika. Ala, ituloy mo ti mangliklik iti arak, tapara iti pagsayaatan ti salon at mudayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lito. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinaga na Philip, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Babaero ni manong ko, namamok ti maysa kadagiti girlfriend na, ket dayta tinangrugyan, ti nangguraan na kanyak. Bueno papagayam, intay tinggen ti pakasaritaan ni Philip, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Asino jay bisita, Philip? Apay adi mo pinastrag. May samanan ka dagiti babae ni Manong Steve, nanang. Saan ko na pinastrag? Takas lababayadan ti itsura ti panagbadbado na. Imbagang awan ni Manong, kan saan nga agaw-awit ditoy? Ay, unay lakat day jay akabsat mo na ya. Tanausam iti babae. Inton biro kanda. Ilang mga namat nga rod ida. Jakman am mo, no asino ti malaan na, nanang. Saan mo't ababairo ni tatang yo? Yung jak amo no apay akas jay kabsat mo. Sapay di namot kayat ti papagbagaan. Ti pagbot nga, amang ano ipabugbugdan to langatan. Gapo iti kaado ti babae aluklukon na. Numaminsan, basol mo't lang dagita babae. Tagpalukod namat. Gapo tagwapo ni Manungan, sigilatan. Ay, di da kumapay amamuan. Kan saan da kumanga isoko ti dayaw da. Ay, garanggan diyang tumat ngamin numaminsan dagita babae, apo matpatol ka ni Manong. Dayta nga rotirigat na ita, kadag iti babae. Tanausam da iti gwapo. Ay, di nakalamatultulat ti kabsat mo. Manipod ubing kayo, saan ka nagbalin a sakit ti ulok? Ay na, saan yun asang kaulit dayta, nanang? Amangan numangag na kayo ni Manong. Agsakit tumanan tinakam na. Ibaganan tumanen a paborito dak. Ay, katagpay subat. Kasanumat ngamin. Awan pa ka babalawam. E dinto adya kabsat mo, balog lang arudan, babairo pay, sakit naglaing nga uminom iti arak. Medyo nagbaliw mo ten, nanang. Adamat ang trabaho na ita. Saan akas ide at tambay? Ayun angam agpailakan kwa na ti masapsapulan na. Saan akas kan ka asi kaamin ti aggastos. Numalpas ti trabaho, agawit kan adagos. Katikabsat mo ngay, agdakiwas pay nga umuna, sakbay nga agawin. Barang agdantumot lapag nakman na nanang. Nasayatad da kan Manong. At agbirbirok manan kan ka babae itay. Anya tinagan na. Mirasol ka no. Saan mo ko mga imbaga, at ito'y tipagigyanak? Talaga adyak imbaga, Manong. Takas salamat ngamin babayadan a babae. Unay lakit din dagita babae. Isuda ti kamat a kamat. Manong, apay ngamin apat patulam tikas ti a babae. Pagbigbigyak lang ida, gaputay ipadlaw da, apatay na patay da kanyak. Numabalin, Manong. Liglikam idan. Amangan no isupay ti pakaisag makam. Dagita a babae. Tatang, amangan no adda kayit yung ipagatang kanya ka. Mapanak e jay ili intun malpas ti trabaho ka. At dagatangag. Ay, awan anak ko.
anya kumangay ti ipagatang kaw. Ala, siyak tulang arudan ti makamong aggatang iti para kada kayo. Da kayo ngayon nanang, amang ano aday pagatang yo kanya kakasapulan yo. Ayawan, nagpalingkiak mo tani di kalman. Nanang, ijay mol ti papanak. Anya ti kaya ti agatanga kapara kada kayo. Saan ang nanak ko? Ikanak mo't iti kwarta. Umanay day jayan nga ipaay mo kada kami. Ni nanang na ya. Alang arudan, sumra ka ko niti trabaho ka. Basi ti tao dito'y mulita. Tinasayat, agsusurak pa'y. Pagkit kita noon niya tigatanga kapara kadananang kantatang. Philip? Ha? Manong? Ni, adda babae akadwam? Anya ti raramidam dito'y mall? Adda lang gatanga ka. Yam amuken ka ni Melay. Girlfriend ko. Ha? Manong, inaldaw kan samot kang agsukat iti girlfriend mo. Anya ti kunam? Husto ka di tinangag ko? Si Kamat Philip. Saan ka man nga agangaw iti kasta? Tama nga numamati ni Melay. Ay, pasensya ka na, miss. Juk lang dayjay. Ay, ungayam. Nangan kayo ka din? Amangan no kayat yu amangan tayo pa'y. Sure. Ay, Steve, kayat ko amam-amo ahusto ti kabsat mo. Iso mabalin ka di? Mangan tayo pa'y, tapno makapagsasarita tayo iti mabaybayang. O sige, magantayo pa nga rod. May saka promodizer. Nagam-am mo kami kanimanong mo iti pagtrab-trabahwat. Kasta ka di. Mabalin ka di mat amaam mo, no? Nyamat di trabaho. May sa ka teller iti may sa abang ko. Mabalin ka di amala, ti number mo? Sure. Apay, asaan ka mata na matagtagari, Steve? Ikang kayo lang iti kundaway ti kabsat ko ang makapagamam mo. Okay. Thank you. Tainik ka nak iti gundaway amaam-amok ti kabsat mo. Manong, seryoso ka kadi ka ni Melay? Kaano pa nagbali na ka seryoso, ha? Apay nga rod, asaan mo akayat amaamuan na, ababaero ka? Siyempre, saan ko pa yan naala tibingay ko? Gusto ko man, Manong. Ag seryoso ka kumamat. Panagkita ka ni Melay, kat disentem ta babae. Depende da ita, no makabiro kak iti babae, apo masa iti standard ko. Anya day nga standard mo, Manong? Jay uray dumanon kami iti makatawan, saan na nga isuko, ti amin na kanya. Anya? Sino ka? Paunaganak pa'y kuma, pangaasim. Sige, umunag ka. Agtugaw ka. Agyaman akmanan. Anya ti maipay ko? Ada ka din ni Steve. Saan na dito iti pagnanagdan na? Apay ka di? Masikugak. Kat iso ti ama ti sikug ko. Anya? Pasensya ka na, miss. Ngam saan ka matulungan? Tinasaya ata. Awagam lang ang tinamber na. Saan nakasungsung-batan? Amom ka di ti pagnanadan na? Jack amo. Saan ka di akapsat mo? Wen, kapsat ko. Ngumuray siya ka. Jack mo't amo ti pagnanagdan na. Tinasaya ata. Itad mo kanyak tinamber mo. Taawagan ka, apaman ang makitak ni Manong Steve. Alaman nga rod, kat agyaman unay. Among kading adamanan imay ababae dito'y, Manong. Ising tinagan na, kat masikog ka no. Mamatpati kamat kadagiti babae da dalapusan. Problema dan ano masikog da. Manong, saan ka kadi ang makonsensya? Philip, pangasiman, di naksir muna nakasta. Basol da kita babae no agsikog da. Apay, masigurado na asak ti ama ti sikog na, ha? Manong, saan namat siguro nga ibagatigas jay no saan apod no? Kasano? No adda sa bali a boyfriend na. Ha? Maibaga na nga rod no asino ti ama? Sige, Manong. Sumra ka kon iti kwartok. Maturog akon. Anda mong awag iti cellphone ko.
Salamat, Melay. Sumbatak. Hello. Mabalin ka di ngagkita ta? Taapay. Adalaan kayat ko adamagan. Mabalin mo matadamagan itaan. Kayat ka adamagan iti personal. Please? Sige, intun bigat. Numalpas ti trabaho ka. Katagyaman ak Philip. Bye. Bye. Anya nga ti damagan na. Nagpintas a babae ni Melay. May samat nga ta apaloko kan ni Manong. May samat nga ta asaan na nga us-usaran ti utak na. Agyaman ak tapinatgam tikid daw ko. Anya ti ko na madamagan. May papan ka ni Manong mo? Anya ti maipapankan ko na. Amok asan ka nga agang angaw, iti imbagam ididamo tayo ang nagkikita. Pagkunamat. Gapoy ti dayjay nga imbagam, nagalerto ak. Kat naamuak ti pudno nga ugali ti kabsat mo. Amumot gaya man. Anya pa ilang ti damagam. Damagag ko ma, no apay asan kayong agpada iti ugali iti kabsat mo. Ha? Kasanom ana ibaga? Asaan kami agpada ka ni Manong? Siyempre, nag-research siya. Ha? Kat sigun iti research ko, never pa yan nagka-girlfriend ka. Sigurado ka, iti dayta research mo ako nam? Of course. Amok pa yan tinagan ti bangko apagtrab-trabahuan. No kasta, is-isto ka na ka. Dakas ka di? Ha? Awan imbaga ka. Mabalin ka di makigayim kan ka? Apay kiti nasaan? Kanayon kami tinamaladaw nga agawid nga agapu iti trabaho manakaw. At dalang gayam ko akanayon ang mga awis kanyak nga agpasyar, tatang. Babae, wenno lalaki. Babae, tatang. Gayem, wenno kursunada. Oh, apay ngagsinay ka ngay. Diyak mo, tatang. Ngam, kaslamatin tinagan tiriknak itinaydi a babae. Awan dakis na, anak ko. Manumot itawan mo. Rumbeng laing nga damat ko man kaayan-ayat mo. At kayat ko maibagakan ka, Melay. Anya day ta? Agayat akon kan ka. Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam? Ngam, sanak nga ta kaguguran ni Manong. Nakisina akon kan kwa na, Philip. Melay, adda ka di man panagayat mo kanyak. Aminag, adamat pa naggustokan ka. Kursunada ka. Gabot amok nga agseryoso ka iti relasyon. Amok asaan ka akasla iti kabsat mo. So, girlfriend ka nga rodan. Sure. No kasta, sumurot ka nga rod kanya kanya balay. Iyam-amu ka, kadananang kantatang. Okay. Nanang, tatang, iyam-amu kada kayo ti girlfriend ko. Ay na, anak ko. Nagpintas mo ti girlfriend mo. Pangaasim anak ko, taag seryoso ka iti babae. Saan mo atultuladan ni Manong mo? Amok nga agseryoso kanyak ti anak yun, Nana. Saan akas ka ni Steve? Am-ammom ni Steve? Ibaga kong ti agpaiso ka na kayo, Nana. Ex ko ni Steve. Nakisinakan ko na. Gaputasan a seryoso iti relasyon mi. Ado kami a pinagsasabay na. Ay, pasensya ka lako man iti dayjay nga anak may. Sana balay, tanam among mati ni Philip. Makunak anasingpat ni Philip. Melay? Apay nga da ka dito eh? Iso ti girlfriend ni Philip, Steve. Anya, traidor ka kabsat. Iso ka di tirason, anakiwin naswas ka kanyak, Melay, ha? Nakiwin na suwasakkan ka. Gaputa ado kami anobiam. Alangan mo't asaan ka sinaan kat agsusukot ti girlfriend mo. Amok! Pinadpadakas nak, Philip. Umuna pa ilang aldaw apa nagkikita tayo. Madinti na ibagam.
may papankanyak. Manong, saan ko mga agsakit tinakam mo? Gaputa saan mo nga amuti ag seryoso? Siyak, seryoso akan ni Melay. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kankwana. Traitor ka, Kabsat! Ay, husto ni Steve. Awan karbo nga mamang danog iti Kabsat mo. Gaputa nagsina kayon kinimelay. Amok akanunungan yun ni Philip. Gaputa iso ti patpatag yung anak. Iso ti paborito yo. Manipod pa'y ubing kami. Day talaeng ti kanayon mo ngay baga. Kita man siya ramid mo. At da ka din nasayat nga ramid mo, ha? Di na kami tupay matulungan na dadakil mo. Awan pa nang ipatag mo kada kamay. Bagbagim lang tinapatagkin ka. Pumanaw akong dito'y apalay. Total, awan mo't mangipatpatag kanyak dito'y. Awan mang papapanaw kan ka, Steve. Ti kayat milaan. Makaamiris ka iti madi nga aramid mo. Amo ka! Naragsak kayon no saan dakon amakit kita iti na ito'y apalay. Kas ano dayto yan, Philip? Nagulo ti pamilya, magapo kanyak. Saan mo apabasulan ti bangin Melay? Tawan basol mo. Ni manong laang ti saan ang makaawat iti sitwasyon. Agpayso nga ta pumanaw iti balayo. Diyak mo. Ngam ti kayat ko. Sakbay nga agkasarta. At da ko man nakasagana apagyananta. Kayat ko alumasingtan. Sige. Tumulong ak iti magastos para iti bangunan ta abalay ta, Philip. Nagkalaysa kami kini Melay, Mr. Lonely, ket addaan kami metan iti bukod abalay. Nga maging gaita, saan kami pa'y anagayos kini Manong Steve. Nga kanayon nga idawdawat ko, asapay la kuma, tamalawlawagan kuma ti panunot na. To'y pagayam mo, Philip. Agyaman nagpagayam Philip iti dito apakasaritaam. Nasaysayaat no si kalata ti agpakumbaba iti Kabsat mo. Tawan tumat la ti papanan na, no di ti maurnos ti amin kada kayo. Ket sumayaat to, ti linnangan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na Philip, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinaga na Philip, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abalo, ket manipod na tayo ti asawak, marigatan akon a makasapol iti kaskenkwana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Philip. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tatang, itata na itabo ng tibangkay ni Nanang. Kaya't ko nga ijaayan ni Lola ti pagnaadag. May mayat ngagpayso anak, no ijay kan ngagnaag. Tapno saan ka akanayon ngagmay-may sa dito balay. Nang rona no kastang addaak iti trabaho. Kasawa yo pa'y ngarot ni Lola Ibagayo nga ijaya kon nga agnaad. Sige, Pamela anak ko. Saan ka madalagan? Takasaok ni Lolam. Umanugot mat siguro dayjay, tatang. Wala. Apay ko maasaan nga. Nanan, tangay na itabo nun ti asawak. Awanan ti katkadwa ni Pamela di balay. Kaya't na dito'y balayo ti pagnaadan na. Ay katwan Philip. Awan ti problema iti dayta. Basta agitad kalakit day para iti masapsapol na. Tambo mo't ngawan pagsapulak. No saan nga agtaraken laang iti dingwain. Unanan, makipagnaaglaan ka na kayo. Ngam siyak matlaang ti makaammo karag iti masapsapol na. Nasaya at mga rodno kasta. Ibaon mo nga rudan dito'y balay ni Pamela.
Kumusta pare? Naglikat nga rot pare. No kasta sumang petak nga agapoy ti trabaho. Siyak pala ang tagluto ti kanak. Kasta mata na siyak ti manglaba ka iti badok. Kan siya kong tagdalo si Gipalay. At damot din makatawan, manipod ti musay ti asawam. Apay, awan planom ang mga asawa manen. Ha? Ay na, pare, narigat ti agmay maysa. Mangsapol kakid din iti armam. Iti kasta, addakad kadwam ijay balayo. Huwag nagpaiso niya. Ang adang ata mangayat kanyak. Kat may sa ako na balo. Ay sus pare, ado dita. Anya ti masapol mo, Manong Philip? Umaya ko maagaram ading ko. Ha? Saan ka di abalo kan, Manong? Wen, adamot din makatawan manipod na balo ak. Kaya't ko kumamat nga damanan kadkadwa kiti balay. Kat, ti anak mo ngay, Manong? Aday tayan ni nanang ko. Ijayan nga agnanaed. Kat namayat ka, iyawid kan. Anya? Saan nak nga ikasar? Ikasar kan to ano makaurnong ta. Yawat ko kan kati sweldok, na si kati agurnong. Ang ibawas ko ay ti sweldok ti allowance ti anak ko. Sige, Manong. Payam ta panunutak pay. Saan mo kumanabay-bayagan natin ko? Awan mo tinasawak. No kaya tinak, umay kan agnaed iti balay ko, tasikan ti agbalin nga asawa. Nadamag ko nga agar-aram ka kanaon. Apay, dakas ka din o agarimak nanang? Saan mait? Ngam palagipan ka laang Uray ko mamaandaan kan iti may kadwa pamilya. Saan mo kumalatabay-bayan ni Pamela? Ikarik ka na kayo nanang. Diyak tulipatan ti pagribangak ka ni Pamela. Nasayaat mo't nga road no kasta anak ko. Oh, kumusta man gayam ti anak ko? Nasayaat latamait. Agad-adal ka dimot lang ang nasayaat? Uwing mait. Nagagato mo't dagiti grado na. Nasayaat nga rot no kasta nanang. Da kayo pa lang ti makamu iti anak ko Tani, busy akmat iti trabaho. Wan, gam umay mo latamot pasyaran sag paminsan Sige na lang, umayak to iti balayo. Oh, anya ngay pare. Kaya't nakakadi ni Mari. Kaslakas ta ti mariknak pare. Anya pa lang ti sana pangayatan kanyak at ang damot ng balay ko. At dapat trabaho. Sabagay, angam, balasang ni Mari. Amang ano addamat karibal mo. At dalat ta karibal ko, ngam lamangak kanakwada, tadakat nga rot balay kon. Nagjagar aram kat baro da pay, awan pa bukod da balay. Sabagay mo't hindi pare. Noosaran ni Mari ti panunot na. Si kalakit di ti pilyen na. Rumbang lang pare. Uray jak pa'y maikasar ita. Agurnong kami pa'y. Kat iso ti mangigam iti kwarta. No kasta, kayat mon ti sumurot kanya kiti balay. Wan basta tong palam no anya dagiti ingkarim kanyak. Wan mari, ikarik. Siyak ti mangigam iti kwartam. Wan, itid ko amin kan ka. Ibawas ko lang ti itid ko nga allowance ti anak ko. Nasayatan dyan alawag. Tadyak kat may lawan sumurot kan ka. Nangiyawid ka mat gaya man iti babae si ka Philip. Wana nang. Iso di babae damag yu idi nga ararmag. Okay laang kan kwa na. Saan kayo nagkasar? Agor nung kami pa, sa kami agkasar. Ay kat isuwa nga rod. Nasayaat magtadan kadkadwam. Ada magasikasukan ka. Wan nga rod nanang. Nagrigat kayam tag may maysa. Awan para labakan para luto. Ay kabara nga, no nagagat ti babae nga inyawid mau. Nagagat mo't siguro nanang. Maring grigat mo't ti kasasaad da iti biyag. Kumusta nga itibiyag mo ita? Tada ni Maria kabalay mo. Lumuklok magkaa pare.
Wala, tamasikaso nak-austo ni Marie. May labaan nak. May lutuan na kiti ka kanda dumapay. Nasayat mo't nga rod no nagagat, pare. Awan mo't makunakin kwa na pare. Nagagit mo't nga gunay iti unag ti balay. Ay na, swerte mo't nga rod akan ko na, pare. Ura iso pare. Swerte mo't kanya. Kagat-gatang mo lang iti baro abag mo. Gimatang kamanan. Nakurso na daak nga Rod Philip. Nagpintas ngamin. Iso ajak na lapdan a ginatang. Gunggunak mo titibagi ka. Tanagagetak mo't nga agtrabaho iti unag ti balay. Alang nga ron. Kita ma. Saan mo unay ti aggastos iti awan kas iskan na abanag. Saan ka mo't la rumrumwar? Saan mo mo't la amausar dagita abag agat-gatangam? Wen, Philip. Maudi day tan abag agatangan. Si kamot gayang Pamela, anak. Apay, anyat masapol mo? Adala ang kayat ko kaibaga, tatang. Anya day ta? Allowance ko laang tititadyo ka ni Lola. Awan pa'y paggatang ko iti baro akawis ko. Ngam ni Auntie Marie, kanayon ko ang makita arumwar. Panay baro amin nga usar na. Idinto ta siya, daan amin. Awan pa'y baro. Anya? Ne? Jak amo arumurumor ni Maria. Kan jak amo baro amin nga usar na. Ikanda ko mamot iti paggatang ko iti baro nga usar ko, tatang. An-anusak dagi daan akawis ko. O sige anak. Ikan ka. Ngam into nagsweldo akon. Taawan igem ko ita akwarta. Agyaman na, tatang. Manon ti urnong mo, Mari. Anya nga urnong? Manon na bulan na si katipang pangtadak iti sweldok. Manon nga iti naurnong mo. Kasla nagdakkel matititid mo kanya. Iti kinaado agagatangan, kurang pa ititid mo asweldom. Kaya't mo asawan. Pulos nga awan urnong mo. Awan tamay gatang mat amin iti kasapulan dito'y balay. Anya? Apa iti asawa kiti kat adamat mo urnong na. Ay katagsabali kami iti asawam Anya nga iti kagungguna ang mga asikasukan ka, no jak mat magatang amin akayat ko. No biro ka matlagayam kanyak dagitit itid mo. Agsina talangan. Pumanawak itamat lang. Anya? Imbaglakit din tamok tinararamid ko kat sana ka nagsiko. Agbabawi ak kumakat anakidanakan ka. No kasta, pinanawan na ka ni Marie. Wan pare. Kan jakmatan kayat ni Mari. Gastador ang babae. Iso nga biro kaklagan iti sa bali. Day babae, saan ko nakasapulan nga ikan iti kwarta? Day adda trabaho na. Ay katuna, pare. An-anwom ti babae agastador ngay. Hagasam, binusbus na amin na swildok. Pulos nga awan na urnong na. Bayamon, pare. Sa nabalay, tapi manawon ijay balayo ako nam. At the cellphone anabati dito waiting shed. Kas nangingina na cellphone. Sino nga tati akin kuko iti daytoy? Nay, naguni. Adda umaw-awag. Sungbatak man. Hello? Hello? No, sino ka man ang nakapidot iti cellphone ko? Pangaasim tay sublim ko ma. Importante laonay tilinaon day ta a cellphone. Mangtedak iti gunggo na. Ay, saan na masapol, ma'am? Isublik ti cellphone nyo nga oray awan gunggunak. Sa dino nga roti pang kitaakan ka. Andak ni ti waiting shed na nakaibat yan ti cellphone, ma'am. No kasta, naibatik gayam dita. O sige, umayak dita, itamat laang. Sige, ma'am. Urayan kayo dito eh. Bye. Tangay, saan mo mat nga awaten ti kung gunam nga itad ko kan ka? Umay kalaangan agpasyar iti balay, tagkapeta. Saanan, ma'am? Abangan no agungat pa iti asawa. Awanen asawag, balo akon. Ha? No kasta? Agpada tangarod, ma'am. Judith, kunamlatan kanyak. Sika, anya tinagan mo? Sak ni Philip.
Ano kasta? Agpada tagayam abalo. Wen, isa sige. Umanugot akon nga umay agpasyari di balayo, Judith. Nagtakkel gayam ti balay mo, Judith. Saan matunay? Pondar mi iti day di asawag. Kan ada negosyo mi, anapanawan na. Iso ita ti iman manihar ko. Apay, awan planom ang makiasawa manan? No at dalaki di magusto ka lalaki, apay kit din asaan. Oras siyak. Kaya't ko kumamot ni mga asawa manan. No, adalakit ni mga yat kanyak. Apay kit din nga awan. Nasaya at mati pa nagpuspusom. Saan mo kuman ngayon subli ti cellphone ko? No dakas ka a tao. No kasta, addan nagkinawatan yo ka ni Judith, pare. Wan pare, ngam kasmutlakan ni Mariidi, saan kami pa'y ngagkasar? Di mi pa'y kayat. Ket, anyang nga rod. Agnaad ka di balay na. Ang damot balay ko, apay ngay ngagnaula ki jay. Ayabam nga rod di balay mo. Di namot kayat ti agnaula di jay. Iso at tinagtulagan mi, umay agpasyari di balay, ken mapanak mo't agpasyari di balay na. Umay ka kumamot agpasyari di balay, Judith. Siyak mo't tanti kanayan nga umay di balay mo. Ay na, pasensya ka, ngamjak masango. Si kalaktan ti umay dito balay no kayat mo. Ngamjak mo't mabali na baybayan di balay ko. Kan adamot naskan nga aramina ki di balay. Masapul mo't nga aglabaak kadagit ikawas ko Alakit din, mapan kan agluto iti kanenta. Mangkita kan ijay ref no anya ti mabalin mo nga iluto. Sadot mo't da ito'y. Siyak na tanakanayon ti paraluto. Di pa'y agluto mo't. Anda ka di ibagbagam, Philip? Awan, Judith. Awan. Kinunak, mapana ko nagluto. Anya ti kunam, pare? Saan ka na mapmapan ni balay da, Judith? Saanan, pare? Naumaakmatan iti relasyon mi. Apay ngay. Agpaiso, ajak ik-ikan iti kwarta. Ngam, siyak mo ti agbali nakatulong na. Ti sapsapulag, dahil tayo babae ang maasikaso nak. Saan kat asyak ti mga sikaso ken kuana? Ket, maasikaso na kamat idi ni Maray. Ngam, kinunamot idi, adi na ammo ti agurnong. Dahil nga road, pare. Ti kayat ko iti babae. Di kasla ko maganibakat ko. Ay, kasano ka ngay nga rod ang makasapol iti kas kanibagat mo? Tsaka mo, pare. Basta sinaa ko ni Judith. Siya ko matipagbalinan na akatulong. Aging ga ita, jakon nakirelasyon, kalpasan ti pan nakirelasyon ko kini Judith, Mr. Lonely. Takasla na didigraak maten. Tuy pagayam mo, Philip. Agyaman ak pagayam Philip iti daytoy apakasaritaam. Timakunak, no makirelasyon kan tupay, pagtungtungan yo anasayaat, no anya ti kayat mo ang mapasamak. Saan mo nga ikari iti babae, nga itid mo amin na sweldom, itid mo laeng tuumanay nga agpaay kada kayo. Ket sika ti agurnong. Amin asaan apagkinaawatan, amin aparikot iti pamilya, pinansyal man ken daddo mapay, maurnos dayta, iti nasayaat, ken naalumamay, apanag sarita. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagaman nagpailinge, di tinaga na Philip, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo
Iti pagama nagpailinga di tinagan a Rafi, iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ipaidrama da iti pakasaritak iti biyag. Sapay kuma, tapakapidutan iti adal, dagiti padak nga amma, iti pagtaengan, nga adda bisyo na. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Rafi, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. O pare, anyat taramitin tayo. Nabartag kan sa man, pare. Nakainom labasit. Pampapigsang at trabaho. Kasano ang makapagtrabaho ka no nakainom ka mat? Uy, shh. Di may bagbagak ni sir, ha? Kaya napuno na at dabalon ko nito, eh. Kahit mo, agsyerta, ha? Arak day tay bagbagam abalon mo? Isang tagmukid din ay tararamidam tagsyata. Saan ang mabalin ti arak iti trabaho, pare? Mabalin ta maikat iti trabaho ta. Italang mo. Sige din. Iruar ko, taisyat mo, ha? Saanan, pare? Kasanon ti pamilyak no maikatak iti trabaho? Manang, umayak man makiawag. Awan nga milot ko. Asino ti awagam? Nilakay ko rabiin ngam awan pay laeng. Napanan naman nga tanday ta a tao. Kastalat ta na kanayon. Di na pampanunutan nga da pamilya na. Ato'y ti cellphone. Agyaman manang. Hello? Hello, Rafi, lakay. Sa dino ti ayan mo? Di nagman awag-awagan. Agawin ak no kahit ko. Oh, anya ti kunana. Makin inuman siguron manang. Kunakon kat. Aramid pa ita ti limpyo at tao ti kasta. Ay na, ungtak man ang dadya at tao nagkita kami. Saanan manang? Tama nga no ad-adang agbartak. Amoy umatan. Nalaka ang masair tirik nana. Damagag man kan Katricia. Mangmangtad ka di iti kwarta ni Rafi. Ada, ngam kurang. Wan tamas ad-ado ti gasgastusan na iti bisyo na. Yan anay ko tititid na. Iso ano maminsan. Umutang iti igatang ko iti kanan mi. Ay, nagmadilakit din nga ugalit ti tao dayta. Rafi, aldawan, agriing kan. Mala daw kan iti trabaho. Di nakmarambusita na bigbigat. Sana kang trabaho itang aldaw. Nagadun tilangan mo. Apay, saan ka amabuteng amaikat ka iti trabaho? Ay, di nakmamaragrangan. Takayat ko ti maturog. Pumanaw ka man. Ang bibiyang mukha niya. Imay iti balay ni Trisha. Awan kano kanan dagiti anak yaw. Iso nga inikak iti kwarta. Anya ti aramidem iti biyag mo, Rapi? Ada kayo man na naman nakibiyang. Sa nagbat kumamakibiyang kahit. Angem kakaasin dagiti apo ko. Apay, saan ka mabain kinibakit mo iti day tangar aramidam? Tumanawak malangan. Na, Makabwisit kayo. Sao kayo asaw. Nasaya at taimay ka dito'y balay, Rafi. Umayag makibuya iti TV yung. Napirdi iti TV iti balay. Anya day tawit mo? Awan, Arak manan. inumag kamayatan nga agbuya kiti boxing. Isu siguro pimanaw ka iti balay yo, taong-ungtan na ka ni misis mo anya. Pwes, uray dito'y makangag kamat kanyak. Agpapala kayo matla aminan. Kas kalabarong awan responsibilidad na. Apay, di mo ipangruna ti pakasagnan ti pamilyam? Upat na giti anak mo, Rafi. Ubing dapay. Di ka maasyan kadakwada. Sibrak ka din ni Rafi. Un, ma'am. Kasangsangpat na. Mano nga aldaw ang nag-absent. Ita, sumrak alas 9 itibig. Ken, agat arak, ma'am. Ay, talaga asakit ti ulo day nga empleyado. Iso kumati kadwam ama pa nag-field ita. Saanan, ma'am. Sa balilaan yan.
Saan tumot lang ang makatulong kanyak? Agin inom tumot lang ti aramiden na. Ingkaya banta kayat ko akasarita. Sige, ma'am. Ay. Pare Rafi, Oh, yan nagtrabaho. kaya't nakakano ang makasarita ni ma'am dito office na. Ay, wala. Ay, talaga yan. Sige, mapanak kita yan na. Good morning, ma'am. Agtugaw ka. Saan kami kading ag-field ita, ma'am? Kasano ama ka field ka? Nabartag ka? Saan ka nabartag, ma'am? Adon ti report anaawat ko asumrag ka nakainom. Saan mo it, ma'am? Lading itak, ngam saan amabalin ngagtrabaho ka no nakainom ka. Amo mo dayta. Pangpaimas lang iti panangan, ma'am. Panag ko na, aginana ka pailaang. Di, ma'am. Saan kumamat akas na ti panagsawayo, ah? Kasapulak ti doctor's recommendation, a fit to work ka. Fit to work mo la. Mentally fit ti kayat ko asawan. Saan akmat nga agmaoyong, ma'am? Agpakita ka iti specialista. Agsublikan to, inton adan doctor's recommendation, ama itad mo kanya. Rafi, awanan ka ng tayo. Awan kwartak. Saan ka dumawat kanyak? Jakman amo no apay nga adamot maigatang mo iti arak. Ngam no para iti kanan tayo. Awan maigatang mo. Awan ang trabaho. Among ka din kasano kasakit na ita para kanyak. Basol mo no apay nga awanin trabaho mo. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakan ka. Ano saan mo nga isardeng di panagin inom mo. Ikatanda ka iti trabaho mo. Panawan nakman. Saan nakarngiringan ta problemado ak? Rafi, lading ito. Nakapagdesisyon ako na. Agawid kamin kadagiti naganak ko. Anya? Jack maanusan ti makiden na iti kastan ka. Sige, pumano kayo. Panawan dak. Sige, pumano kayon. Pare, kunak man mo saan asika dayta nakatugaw dito'y kantina. Nakadumog kamat ngamin. Agpalpalamisak lang pare. Arak manan dayta sangsangwom. Pangpaimas lang iti panangan. Isardang mukit din ti aginom. Virgin na dayta ti biyag mo. Nakunamot ka na ka. Ay na pare, adun a pamilya ti naperdi. Gapo iti bisyo. Kumusta niyo trabaho tayo? Narigat tadakda kami langan. Kasapulan da ka. Ang yangay, kat pinagbakasyon na kamat ni ma'am. Huwag nga ron. May sapay na itamang 9-9 iti pan naka-stress ko. Si kamat ngamin. Namin ano nga inikanda kay ti gundaway. Batoy, ito botilya ti gayam ko. Best friend ko reto, tatunggal agkadwa kami. Malipatak dagiti parikot ko. Ay na, si kamat lang ti mga aramid iti parikot mo. O, kita ma, nagsaya at ti trabaho. Nagmayat ti pamilyam. Ngamga po iti bisyom. Naperdida aminan. Idi pa'y gayam kalma na pimanaw da Tricia. Imay innala dagiti naganak na. Insurot na dagiti upat nga anak yung. Bayaman mo suti ka da. Nagaduntoy na ginumam iti arak. Anya ti mapaspasamak kan ka. Awan manang. Nagagsagak lang ti bagik. Nagsasarunumot na iti dilubyo ti biyak ko. Basol mo matlang amin dayta mapaspasamak kan ka. Talaga apanawan da ka ti pamilyam. Ta saan ka mat asumardeng agin inom iti arak. Isungaro na ba'y bayan da kaon? Kanya ko mapiti sir-serbi ti biyak ko. Napo ka umot aminan kanyak. Isya! Agsarito taman! Anya ti aramidem diti balay dagiti dadakkel ko. Agsubli kayo ni Jibalay. Alam na iti ubing. Saan kami nga agsublikan ka? Agbalbaliw ka pa'y nga umuna. Kita man ni talangam. Nabartag ka manan? Agbalbaliw ang aruneng. Ipanagnak mo pa'y nga umuna. Tano ita, sa anak pa'y amamati kadagita nga ibagbagam.
Maulin dahil siya panaginom ko. Promise. Ladingita, Krafi. Nakakaasila ang ti panagbiag dagiti ubing nagsubli kami kan ka. Iso nasaysaya at adito'y kami laangan nga agnaet. Agbalbaliw akong kunak-ngat ka. Pues, ipanagnak mo, babaan iti aramid. Saan nga iti sa ulaang? Tatang, por tayo man. Ananwam ti kwarta. Igatang mo iti arak. Oy, kita ang manday talangam. Nakakutkutong kan. Taday talangin agin inom iti arak ti aramidam. Sa kasutla dawatat, nakadun na nasa uyo. Awanan ti trabahom. Pinanawan da ka pa yan ti pamilyam. Anya nga iti sumaruno ang mapukaw kan ka. Day tabiyag mo. Oy, agpakita ka man iti doktor. Agpakita ka iti espesyalista. Sana ngagmauyong. Limpyo ti panunot ko. Na kayo at agpakita iti espesyalista. Sana siya. Kadwain na ka ni manang mo. Naskay na maurnos ti biyag mo. Ti papilit na. Saan kan ngagkadkad? Siyak ti amam, Rafi. Iso adenggam ti ibagakan ka. Gastusan mi ka ni tatang, ti panagpaagas mo. Kababayin ka na kayo. Katanya ngay nga ron. Sada ka mat amabalin na baybayan. Ubing ka pa'y. Adupay tinasaya at amapasamak iti biyag mo. Mana, Kasapulan da kadagiti anak mo iti panagdakkel da. Kasano ti responsibilidad mo kas ama no saan mo atulungan ti bagim. Ay, nagrigat laki din aya. Ti awan kaduang agtrabaho. Maray. Ay, pare Rafi. Si kamot gayam. Kahit anya nga ay, kumusta? Mayatan pare. Mabalin kong tagsubli ti trabaho. Mayat no kasta. Tapno adda kaduak nga agfield. Umayag to iti opisina. Tay pakitak ka ni ma'am ti adda kanya ka doktor's recommendation. Ay, kat nasayat ah. Kat, kasano ti pamilyam? Mayat kayo ka din ka ni misis mo? Good. Maragsakan para kan ka, Rafi. Agyaman ak ma'am. Tainit ka na kiti gundaway ng agbalbaliw. Gapo ta mamati nga dalat ta si lulukat agundaway para iti amin. Wan ma'am, pudno na ita. Limok magkapayan. Insart din kong amin-amin na iti bisyok ma'am. Nasaya at nukasta. Eh, kasano ma'am? Kano ka mabali na mangrugi manan nga trabaho? Anytime, Rafi. Mamati ak iti kabaalam. Agyaman ako na ma'am. Panag ko na manang agsublin kanyak ti pamilyak. Apay kit din asaan. Makita damat adakkel tinagbaliwan. Dahil ti kusina ti inununak ngayong patarimaan. Tapno maragsakan ni Tricia. Mahiling ngamin nga agluto-luto kay. Kat isumat. Ingatangak pa yan na iti baro apagluton na. Mahilig pa ngamin nga agbake. Ay na, ingkakat sukunan idan. Tamakatawanan asaan ko nakitkita dagiti ka anakak. Mailiw matan ni tatang kadakwada. Nakasubli ako niti trabaho, Tricia. Iso nga, umay kayong sukunan ka na iti uping. Nakasagana kami nga agawid, Rafi. Kasta ka di? Si kakit dimot. Oray mo la impost iti Facebook, ti impaaramid mo ako sina. Katuan atap makita mo para kan ka na chay. Kan-kantsawan nakdag iti kukumarik dito eh. Taoray naklaing gatangan iti baro nga oven. Excited ak nga agbake. Kasta? Oh, ayan na kiti uping. Ay na, agpakpakada da kada tatang kananang. Mapanak manita ayan da. Kailiw kong dagiti anak ta, Tricia. Impagarup ko idi, nga awanan tinamnama tibiyag ko, Mr. Lonely. Amay sa aklaangan a basura, ngam nagbidutak,
Tay kunada nga ruden, agranyag latta ti init, iti likudan, dagiti napuskol nga ulat. Tuy pagayam mo, Rafi. Pagayam Rafi, agyaman na kiti da ito apakasaritaam. Ti panangaklon iti pagkapsutan, ti umuna-unay nga addang, para iti pudno apa nagbalbaliw. Saan amala daw ti amin, basta addaan ka iti tured, adumawat iti tulong, ken addaan ka iti determinasyon, abumangon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan a Rafi, manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez.